Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nyuma y'iperereza ryakozwe ndetse yongeye gufatira ibihano u Rwanda cyane cyane uruganda rusanzwe rutunganyizwamo amabuye y'agaciro. Akenshi bikavuga ko ngo uru ruganda rero rwafataga amabuye y'agaciro cyane cyane zahabu ndetse zivuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakazitunganya bakazigurisha mu mahanga. Bikavuga ko izo zahabu zabaga zasahuwe mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zitazakomeza kwihanganira ko hari umuntu ukomeza gufasha imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane ukaba yanakwisanga mu gucuruza amabuye y'agaciro. Ntabwo twakwemera ko ngo ari imitwe yitwaje intwaro izakomeza gucuruza amabuye y'agaciro, ndetse nanone bazizi neza ko ari imitwe yitwaje intwaro inabangamira ubusugire bw'igihugu. Bikavuga ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikoze mu rwego rwo kugira ngo bahane banace rero intege M23 n'ubufasha yahabwaga n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uru ruganda rwa Gasabo Gold, ndetse n'abayobozi babwo harimo nka Jean-Marie Kalima akaba yari perezida w'uru ruganda rwa Gasabo Gold, ndetse na Bosco Kayabotsi niwe uyobora rero ibikorwa bya buri munsi rero nk'umuyobozi mukuru wabyo. Aba bombi rero nabo bafatiriwe ibihano, imitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irafatirwa, amafaranga yabo arafatirwa. Abo ngabo rero bakaba baza kwiyuka ku bandi bafatiwe ibihano barimo Itadi General James akaba ariwe wafatiwe ibihano ku itariki 20 Gashyantare mu mwaka wa 2025. Akaza kandi Mubaraka Muganga nawe wafatiwe ibihano ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Hakaza Vincent Nyakarundi wafatiwe ibihano nawe tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Hakaza kandi Bosco Ntaganda nawe wafatiwe hakaza Vincent Nyakarundi na Rocky Karusisi nabo bafatiwe hano ku itariki 2 ndetse z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ruguru gatora nibeshye, ariko reka dukomeze twumve ibyo bihano. Nkuko byatangajwe rero n'ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, banditse bati ibigo rero byafatiwe ibihano kandi na Washington DC harimo rero ibyitwa rero Bugambira Mines Limited, Wolfram Mining, akaza Processing Limited na Rwinkwavu Mining Corporation Limited. Ibyo bigo byombi rero byafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi none ibyo bigo bikaba byari biyobowe n'abayobozi b'ibigo aribo bafatiwe nabo ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aribo Jean-Marie Kalima, ndetse uyu Kalima ni nawe perezida wa Gasabo Gold, naho na Bosco Kayabotsi niwe rero uyobora ibikorwa bya buri munsi ndetse nk'umuyobozi mukuru w'ibyo bigo. Ibi kandi bivuze ko kandi imitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gufatirwa, kandi abanyamahanga bose rero bazakorana n'ibi bigo bazafatirwa ibihano. Urabyumva neza cyane, yaba ikigo runaka kigenga, yaba ari igihugu runaka, yaba ari uwo wese utuye mu bindi bihugu, nawe uzakorana n'ibi bigo mvuze haruguru yabyo, nawe azafatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zahabu kandi ngo yageraga rero kuri Gasabo Gold ndetse iherekejwe n'abasirikare ba RDF n'abarwanyi ba M23 nk'uko byatangajwe, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize bati zahabu rero yageraga rero kuri Gasabo Gold, abasirikare ba RDF n'abarwanyi ba M23 rero bayishikirizaga abakozi b'urwo ruganda bagahita batangira rero kuyitunganya. Amerika kandi ivuga ko kandi ndetse mu ntangiriro za 2026 nibura ibiro 60 bya zahabu bifite agaciro ka za miliyoni nyinshi cyane z'amadolari ya Amerika byakuwe mu burasirazuba bwa RDC bikajyanwa rero kuri Gasabo Gold, ndetse hakoreshejwe uburyo bwo kuzambutsa hakoreshejwe indege cyangwa se imodoka, ndetse bishatse kuvuga ko kandi u Rwanda amaherezo rero ngo ruzajyanwa mu nkiko kubera ngo kuba rwaribye no gufasha M23 muri kiba n'imitungo ya Kongo. Gasabo Gold kandi yafatiye ibihano, ndetse Gasabo Gold yafatiwe ibihano hashingiye ku itegeko ryitwa EO cyangwa se ubyite EO 134/13, ndetse ryavuguruwe kubera ko yatanze ubufasha bw'amafaranga, ibikoresho n'ikoranabuhanga n'ubufasha mu gutwara ibintu, ndetse bifasha umutwe w'inyeshyamba wa M23. Byongeye ko kandi Gasabo Gold rero yashinjwe rero kugira uruhare haba mu buryo ubutaziguye cyangwa se ubuziguye mu gufasha abantu cyangwa se imitwe yitwaje intwaro ikora ibikorwa kandi bibangamira amahoro, umutekano n'ituze ngo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binyuze rero mu bucuruzi butemewe bw'umutungo kamere wayo. Washington DC ivuga ko kandi uwabona amakuru ari mu Rwanda cyangwa se muri USA, ndetse yerekana uburyo Leta y'u Rwanda ngirimo kurenga kuri ibi bihano yahabwa ibihembo bingana na miliyoni ndetse nyinshi cyane z'amadolari ya Amerika. U Rwanda rero rushinjwa ibyo byaha kandi mu gihe kandi nanone intambara ikomeje cyane. Biravuga ko kandi muri Minembwe FARDC isubisha kandi gace cyane, ndetse kari karambuwe kari karafashwe na M23, ndetse ngo ni ikindi kimenyetso rero kizakwereka ko M23 ikomeje gukubitwa bikomeye cyane, nuko rero ibona bari abazungu bahamagara rero ngo baje rero mu biganiro icyo gihe, kandi bazaba bashaka rero gufasha M23 ngo ndetse ngo ziruhukeho gatoya, ngo ndetse
iyi nkuru reka ndeke kuyisoma n'ubundi iri mu Kirundi naza kwitiranya n'abantu nanjye bikaba byankoraho. Ariko nanone reka tugende twumve rero uburyo rero bivuga ko u Rwanda rwinjiza rero muri amabuye y'agaciro nk'uko ari kuvugwa, ndetse no mu buryo u Rwanda rwacuruzaga amabuye y'agaciro make, ubu ngubu rero rukaba rurimo rucuruza amabuye y'agaciro menshi cyane ugereranyije n'imyaka yashize nk'uko biri kuvugwa. U Rwanda rwongereye rero ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ugereranyije n'ibihe bigiye bishize byaba bitandukanye byagiye bibanza. U Rwanda rwagiye rukora rero amabuye y'agaciro rwoherezaga hanze uko bivugwa, kandi nanone nubwo u Rwanda rwakomeje gufatirwa ibihano, nako kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bahuriye i Londres. Rero nyuma yo gutsimbara rero umuhuza wa Radio Tabara ndetse natwirwanaho n'abagizi babo, rero biravuga ko rando bongeye guhura n'uruva gusenya rero muri santere ya Minembwe, aho n'ubundi bakomeje kurwana. Ku munsi w'ejo nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zatangaje ko zishimiye ubushake bukomeje rero kugaragazwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda rero mu gushaka umuti w'amahoro ku makimbirane amaze igihe hagati y'impande zombi. Amerika rero yasabye impande zose rero gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington DC, harimo rero no ko u Rwanda rero rukora ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo bidatinze, ndetse na Kongo igafata ingamba rero zifatika zo guca intege umutwe bidatinze, nayo igafata nihanganire yo guca intege umutwe wa FDLR bivuga ko bagamiye u Rwanda ari igihe biba byivanze. Kandi nanone yanashimiye ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanashimiye kandi uruhare rwa Qatar na Africa Union n'abafatanyabikorwa rero mpuzamahanga mu guteza imbere ibiganiro no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Amerika yavuze ko kandi gukomeza rero ibiganiro ndetse kubaka icyizere no kubahiriza ibyemeranyijweho ari ingenzi rero mu kugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zatangaje ko ibyo byose rero byo zishimira cyane ku ruhande rw'u Rwanda, ndetse mu gihe kandi bakimaze gutangaza ibyo ngibyo nako rero hahise hafatirwa ibyo bihano. Ubundi ibyo ngibyo byabaye ubwo u Rwanda na Kongo bahuriraga rero mu biganiro mu Bwongereza i Londres. Ibihugu rero bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda none byari byongeye guhurira rero ku meza y'ibiganiro i Londres mu Bwongereza mu nama igamije rero gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ibihugu rero agamije rero kugera ku mahoro arambye. Ni ibiganiro byabaye ku itariki 24 Kamena 2026 bihuza abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Qatar tego nk'umuhuza w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ndetse na Komisiyo y'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Ni itangazo rero rihuriweho ryashizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, nibuko kandi buri nama cyangwa se ko muri iyi nama ya gatandatu ya komite ihuriweho rero ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yabereye i Londres mu Bwongereza, ndetse hasuzumwe intambwe yihanganiye hangaho ikintu gitangazamakuru gusoma n'amakuru kitwa Umuseke. Hari ahantu bibeshye bandika ngo hasuzuwe, kandi abasoma bari bakandika hasuzumwe rero intambwe imaze guterwa rero kuva iyo nama iheruka yari yabaye muri Mata 2026. Nanone bigaragaza ko kandi abagize iyo komite ndetse nanone bagaragaje impungenge zikomeye cyane zigikiye ukongera gukara kw'imirwano ndetse n'ibitero by'indege zitagira abapilote drone bigabwa rero ku baturage, ndetse n'ubuzima bukomeje rero kuba bubi cyane mu burasirazuba bwa RDC. Harimo rero n'icyorezo nanone cya Ebola gikomeje kwibasira aka gace, ndetse nanone hemeranyijwe ko nanone hakenewe byihutirwa ibikorwa bifatika rero bituma agahenge k'intambara kubahirizwa ku buryo bunoze. Itangazo riti kandi RDC rero yatanze amakuru ku bikorwa rero iri gukora rero byo guca intege no kurandura umutwe FDLR rero mu gihe kandi u Rwanda narwo rwatanze amakuru ku byo ruri gukora rero kugira ngo ruzavaneho ingamba z'ubwirinzi no gukora abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo. Nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabibasabye ko rwose guhera ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi nta musirikare n'umwe w'u Rwanda bakeneye kubona ku butaka bwa Kongo kugeza ku itariki 15 bazabe bamaze ko habakura. Aho kandi Londres mu Bwongereza, u Rwanda na Kongo kandi none byiyemeje gushyira mu bikorwa mu buryo bwuzuye amasezerano y'amahoro byasinyanye ku itariki 27 Kamena 2025. Ibihugu byombi kandi byiyemeje nanone kugabanya umwuka mubi n'amakimbirane cyane mu gace ka Minembwe.
Ibihugu rero byombi kandi nanone byemeje kugabanya umwuka mubi rero n'amakimbirane cyane cyane mu gace ka Minembwe no gukoresha ubushobozi n'ijambo rero bifite ku mpande ndetse zihanganye kugira ngo iyo ntego igerweho. Itangazo kandi rihuriho rero rivuga ko kandi u Rwanda na Kongo rero byemeje rero gutanga ubufasha bwose bukenewe kugira ngo nanone ibiganiro biri kubera i Doha hagati ya RDC na FC23 bitanga umusaruro. Ite kandi kubaka icyizere hagati y'impande zombi harimo no kwirinda ibikorwa nanone cyangwa se amagambo byakongeza ubushamirane nk'imvugo zishobora rero kubangamira cyangwa se kudindiza ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'amasezerano ya Washington. Mu minsi 15 inama rero urwego rero ruhuriweho ndetse rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano izaterana nk'uko ndetse byanzuriwe i Londres ku itariki ya 24 Kamena 2025. U Rwanda na RDC kandi binyuze rero mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga byasinye amasezerano y'amahoro ndetse bifashijwemo na Amerika. Ayo masezerano kandi akaba nanone yarimo ingingo zo gusenya no kurandura umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashizeho. Ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 kandi ayo masezerano ndetse yashimangiwe ubwo Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi basinyaga imbere rero ya Perezida Donald Trump ndetse ahazamwe nanone n'ingingo z'ubukungu hagati y'ibihugu byombi n'akarere. Ayo masezerano kandi yubahirizwa ryayo ntabwo rero ryashimwe n'abahuza aho leta RDC rero ishinjwa kwanga gusenya umutwe FDLR nk'uko u Rwanda rubishinja, narwo u Rwanda rugashinjwa rero kwanga gukura abasirikare barwo rwohereje ku butaka bwa Kongo bakomeje kubangamira igihugu cya Kongo nk'uko bivugwa. U Rwanda rushinjwa rero iyo ngingo ryo kuba rwananze kuvana abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo. U Rwanda kandi ruvuga ko kandi rurajwe ishinga no kubahiriza ibyo rwiyemeje, ariko nanone ingamba z'ubwirinzi ngo ntabwo zizavaho. Amerika nayo ikavuga ko itasabye u Rwanda gukora ingamba z'ubwirinzi zo ku mupaka, ahubwo icyo bari kubasaba ni ukuvana abasirikare ku butaka bw'igihugu cy'abandi boherejwe mu buryo butemewe, bigaragaza ko rwose bagiye kubangamira ubusugire bwa Kongo no kwigenga kw'igihugu cy'igituranye. Ibyo ngibyo rero bikaba ari ibintu bigaragaza nabi isura cyangwa se bigaragaza kurenga ku mahame y'ubusugire bw'igihugu runaka. U Rwanda rero rwafatiye ibyo bihano, abayobozi bafatiye ibyo bihano ndetse ubwo sinzi icyo biza gutanga. U Rwanda ntabwo rurasubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa ibi bibaye inshuro nyine ya gatatu u Rwanda rufatirwa ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho bari kubifatira ubukungu. Batangaje ko bazafatira u Rwanda ku bukungu, ibihano ku bukungu, none ubu ngubu ku buryo bigaragara rero ibyo bihano byatangiye. Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima. Yitwa XAFIFO. Dukurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu: Facebook, Instagram, X, Twitter, hose ni XAFIFO.